bivuze ko u Rwanda ntabwo rushobora gukinira hagati y'umwanya wa 9 n'umwanya wa 10 n'umwanya ukomeye cyane kubera ko ikipe iko umwanya wa 9 murabizi ko iki nibyo bita AHF Trophy Challenge nacyo ni nk'igikombe cy'isi ariko gikinwa n'amakipe yasoreje inyuma y'amakipe 8 ku mugabane wayo. Ubwo rero byatumye u Rwanda uyu munsi ruza gukina umukino wo guhatanira hagati y'umwanya wa 10 n'uwa 11. Turaza gukina ikipe y'igihugu ya Kongo. Iyi Kongo nayo yatsinzwe na Cameroon ku munsi w'ejo ku mukino wagoranye cyane baza kuyisigaho igitego kimwe. Ubwo rero nuko bimeze ku Rwanda ntabwo bigenze neza kuko ubushize twari twasoreje ku mwanya wa 14. Ubu ngubu nabwo birashoboka ko twasoreje ku Kongo umuhanga cyane yasezeye ikipe yaravuze ati aba batipe ndimo ndatoza ntago bari serious. Uzima ko batari serious. Nk'ubu hari umukino banganyijemo na Benin 22 nibwo yasezeye. Ibyo joro yasezeye bari bayoboye batutwibara ntago bishoboka. Ku munsi w'ejo nabwo bari bajyanye na Cameroon banganya baza kubatsinda difference igitego kimwe. Ubwo rero yamaze kugenda u Rwanda rwikamasa byibura gasoreza ku mwanya wa 11 byaba byibura harimo upgrade bitandukanye n'ibyo bushize twari ku mwanya 14 twarushije ibihugu bibiri byonyine. Hanyuma ariko aho bikomeye ni muri main round bari gukina kimwe cya kabiri twamaze kumenya amakipe azakina umukino wa nyuma kuko nimugoroba ikipe y'igihugu ya Misiri ni ikipe ikomeye cyane baje gutsinda ikipe y'igihugu ya Cap Vert niyo kipe yatunguranye muri iyi mikino. Nta muntu rwose wari uzi ko iyi Cap Vert yagira muri kimwe cya kabiri ariko bari bahageze aho byapfiriye nuko batsinzwe na Tunisia bituma bahura na Misiri rero nta kosa yakoze kuko yaje kubatsinda inabarusha ibitego 32 kuri 26. Misiri igera ku mukino wa nyuma iri gushaka umudari wa zahabu wa 10 kuko bafite ibikombe bya Afrika 9 bari gushaka icya 10 ariko aho bikomere rugaju bagiye gukina finali na Tunisia ni ifite ibikombe byinshi ku mugabane wa Afrika bafite ibikombe 10 bya Afrika. Misiri ifite ibikombe 9 bya Afrika bagiye gukina. Misiri iravuga iti tugomba kuva i Kigali natwe tugize icya 10 ariko n'ifite bitatu byikurikirana. Afrika no handball tutayizi cyane ko numva byose se kuri handball Tunisia, Misiri, Algeria. No harjyamo ni kuntu nuko twavutse turi nabagufi. Uzi ko muri bya bihugu aracyarimo kabisa ba bantu bamwe bibiri yetamo ni ibihanda. Okay naha barahaba ariko si benshi nyine ariko muri biriya bihugu by'abarabu hura n'umugabo wa metero 2 ugiye benshi kandi none atari no kuba muremure ugiye rero igisora runurunuru nebera konta kuko ugiye no ku rwego rw'isi Denmark kabura niyo ya mbere. Reba amataye y'abadanuwa n'abafaransa babingana ikintu cy'ingufu ziri physique cyane hagati y'umwanya 11 na 12 Gabon na Cameroon bakina hagati y'9 n'10 ariko technique nabonye ahantu handball umuntu agutsindira technically turetse byataye ni turetse ingufu technique no ikipe ishaka uburyo wo gukoresha amakosa muri handball ikoze ikosa hari ikosa ukora bijyanye wenda ushaka gukora umuntu mu maso cyangwa se ugatera umupira mu maso yone mukino bagusora iminota 2 byo bita 2 minutes suspension iyo sose iminota 2 akenshi bihura nuko bashaka gutanga icyo bita 7 meters throw ni penalty muri handball bayiterera kuri metero 7 nyine urabyumva 7 meters throw iyo penalty akenshi bari igitego uryo vuga ni penalty akenshi bari igitego penalty itereshwa kuboko ni ibindi baguteye penalty banasohoye umukinnyi wawe ujye kumara hanze iminota 2 ubwo bashaka kurya mu ibitego bine ikipe yasohoye umukinnyi hanze kugira ngo ikrese nombre imbere bavanamo umuzamu bagashyira umukinnyi w'imbere bivuze ngo nta muzamu baba bafite icyo gihe batakaje umupira ibyo bita 5 gutsindwa igitego ko nta muzamu burimo aho rero ikipe iragutsinda muri ibintu bya 2 minutes umukinnyi yasohotse babateye penalty musohoye umuzamu bari gutsindira buri kare aho Misiri niyo utsindira Misiri ni ibihugu bafite n'abakinnyi Misiri na Tunisia ifite abakinnyi babiri bakomeye cyane ifite umukinnyi wabo ukina muri Barcelona Handball Club ntago byahabo ukina muri Barca yitwa Aizen Ali bakagira undi ukina muri Paris Saint-Germain urumva witwa handball PSG witwa Yayo Mari niyo mukinnyi muremure uri hano muri iki gikombe cy'Afrika bafite province n'abandi bakina muri za Nantes ni ikipe ikomeye cyane Misiri muri discipline zakegukana ariko Tunisia amatari n'imyaka 23 yeruka guhera mu Rwanda niyo yagitwaye yitwaye Misiri irakomera cyane hanyuma ko reka tutangaho n'uyu munsi u Rwanda rurakina na Kongo mu kanya gato saa 4 Kongo Kinshasa Kongo rwose Kinshasa oya Congo Brazzaville ni Brazzaville saa 4 bashaka ikipe yo ku mwanya wa 11 ariko niyo Guinea irakina na Maroc zishakamo ibi ya 7 hagati ya 7 na 8
Cap Vert na Algeria barakina saa 10 n'igice match ikomeye nayo ikomeye bari kwishakamo ibi ya gatatu. Kapuveri nayo ifite abakinnyi bakomeye cyane cyane barebare bakina muri Portugal. bariya tipe y'abameti niyo yaserukanye fan club ifite abakobwa beza n'abagore beza barahari hano mu n'abagabo Rwanda. beza barugira ikintu hari utangaza ukuntu uvuga abakobwa beza gusa ariko n'abagore ni beza. n'abagore beza Abagabo ni beza. abo nibo banjyanayo mu bihe rugangwa iyo match ndajya kuyireba iri sangahe iri saa 10 n'igice. ninde wanga ibintu byiza ariko aba batemba nshyushyu bipuraya abo basusurutsa ruhimbi abatera amabazi abo basetsa mfizi bo kabyara ariko ca mwagiye mureka ibyo bintu ikiganiro bakiguze abatemba nshyushyu ngo batereka mfizi abasetsa mfizi abasusurutsa ruhimbi nsabiye umugore wa rugangura pe ndamusabiye pe wumva aya magambo meza aca reka dusoreze kuri mukino Bazicwa n'ibyishimo. Nigeria irakina na Angola bari gushaka ibi ya gatanu cyangwa ya gatandatu barakina saa moya ubwo finali ni ku munsi w'ejo hagati ya Tunisia na Misiri. Sangahe? Mukino finali saa moya. ubwo bavuga ngo ikipe izatwara igikombe izahagararira Afurika mu mikino y'igikombe cy'isi kizabera mu Budage muri 2025 azajya mu Budage muri 2027 hanyuma angaha azajya mu mikino Olympique Los Angeles muri 2028 kuko naho hari ikipe ijyayo muri izo ziba zabaye iza mbere of course ya mbere yo no automatique 2028 Los Angeles mu mikino Olympique niko bimeze rero ubwo u Rwanda twagaritswe byanze. hanyuma muri volleyball nabo barakina Heroes Tournament. Yego. Volleyball nabonye fixtures zajya hagaragara ku itariki 31 nibwo imikino iri Nejo n'ejo ku gatandatu rero ku gatandatu tuzajya muri kureba imikino. ubwo abantu babanze bamenye yuko muri Heroes Cup muri volley bafata ama equipe ane Yego. ya mbere mu bagabo no mu bagore No kuvuga ngo ane rero. ya mbere mu bagabo harimo Gisagara APR Kepra na Polisi Yego. ane ya mbere mu bagore APR Kepra Polisi na Rwanda Revenue Authority Yego. nuko gahunda ziteye noneho rero nuvuga ngo imikino iri ku munsi w'ejo tariki 31 hari imikino izabanza mu bagore saa 7 z'amanywa ikipe ya APR mu bagore izakina na Kepla Kepra mu bagore mu bagore okay sibyo sinzi impamvu ngunda Kepra mba numva ibintu byose oya. Kepra sorry saa 7 mu bagore APR izakina na Rwanda Revenue saa 7 Okay. hanyuma Kepla ikine na Polisi saa 9 mu bagore mu bagore Polisi ni igifite igiheruka polisi ntizatutera saa 9 ateye ubwoba byarangiye ntacyo kubaza ese polisi nirimo bavava bavava bari muri APR kandi polisi nayo irabicaza bibamereye nabi hanyuma bambaye amakabutura yabo magufi ego magufi cyane. nawe uzayireba oya Rugangwa n'amamariza hanyuma saa 11 wenda na Sami ikipe ya Gisagara na Polisi saa 11 Gisagara na Polisi Gisagara na Polisi Sasoni Fred atsinzwe uyu mukino asezerero bose arabari kugenda none asohoka ko mu Gisagara kipe ya mwavuga Polisi. ko yakomeye cyane nta muntu irakomeye nyina iramukubita Ufite cyane mutsinzi inshuro 3 atatu ku busa muri shampiyona muri volleyball burya iyo umuntu muri akurusha shampiyona atatu burya imutsinze kabiri volleyball ntibiba ku Mutsinda muntu muri akurya Arena. atatu Arena. ufite ubushobozi buhangana nawe atatu ku busa abakurusha we rwose nubizamusubira babona hari naho yamuribwa nk'amasuventi cyane babona hari n'anatinjaga no muri veni babona sara mu Babivanze. za giseti 18 Ni nk'ivanga. harahageragayo oya ntabwo ubwo Igisagara irakomeye kuko na APR muri Bekarena Gisagara itsindiye Sukenza amaseta abiri volleyball Harimo iraryo amaseti iyo umuntu ari atsinze Sukenza kugutimba kurusha aramukubita akunyura hejuru Hanyuma, abahungu bakubura saa moya nibwo hari match ya danje match ya APR na Kepla Kepra ifite igiheruka niyo ifite igikombe giheruka Cyane. Kepla yatsinzwe na APR imikino ibiri ubushize muri shampiyona Kepra ikabanza amaseti abiri APR igaturuka inyuma ikayitsinda 3-2 shara match Kepra byageze kuri level yuko wowe bita Natalicaza bari abahungu arabaza ngo bigende bite ba Cliff ni gute mubanje abiri mu banje abiri bakabagaruka babiri Cliffman bahenga $3,000 by'idolari niwehembwa menshi mu man Rwanda Kepra ndayikunda kuri ziriya metero ebyiri ubundi afata miliyoni 7 z'amanyarwanda ibintu ikiza Imbumbe ya zirindwi. ya zirindwi ahubwo abengwa 5 icyiza cya Kepra
ikiza cya Kepler ikora ibintu byananiye izindi kaminuza ngenda yikunda Kepler ibintu ikora Universite y'u Rwanda ibintu yakabaye niyo yakabaye ivuye cyakora APR Samon terwa ipfunwe nabyo ni ya universite hanyuma APR twese niyo twizemo ubwo ni tuyivaho kwizigira yakabaye team news nta gihindutse afande Dennis araba ari mu kibuga yaragarutse Dennis aragarutse wa mu afande wabo waragiye muri Kenya yagarutse arahari yarasuye muri bivuze ko nta gihindutse arahana harya ntafite na mushiki ukina cyane umwitiranye nawe muri Kepler mushiki wakina muri Kepler nibyo arahana w'umwaka ni famille y'aba tayibwo urumva APR irabifitemo abafande babiri irabifitemo afande Dennis na wundi wo muri Ghana na afande Paul Akani ariko pasa we bro barujyangirwe nko mu mazi aranabasengageze kuri rwo kubaseka abaseka abandi arabizi so volleyball nayo izaba iryoshye cyane umutoza wa APR ni wa wundi aracyari wa mugabo yambaye Samilenge yanasabye akazi ko gutoza national oya bazakamwe bro nabonye agira ishyaka nabonye ari muzima cyane barashoteristin barayiho umufaransa nabonye amahirwe menshi ari umufaransa ako vore abafaransa barayizi abafaransa bazi volleyball kabisa hanyuma rero reka dusoze iyi saha yacu ya mbere ibiciro kwizigira ibiciro byo kwinjira ni mu bibwira abantu bamenye uburyo gahunda ibiciro byo kwinjira umutoza yitwa Frédéric Guerin reka kwizigira rebe ku biciro yamaze guhabwa akazi niwe uri guhabwa amahirwe niwe uhabwa amahirwe